Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega mau pasi bici montri. Mata pipat taruh pura pisah. Insyaallah dia tu namita. Paling telujang. Pakuling memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Sining teman-teman malabikang andrangni silosro malabikang yang kiri pakalabbi nani masiri fa Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukuru temak gangka di napa aja tulipau lauri sisi rajan napa Allah Ta'ala. Nasaba padang kamana siki tuda matumani maring kalinga ada pangajak nawaddingin as-sabari barakka si bawa pamasena po Allah Ta'ala turungi lori pada di mana terkhusus kampotai di pangkajene sidrap insyaallah. Nawaddingin as-sabari nerekongka kituli pugau makdepungang riga ongkana pugau anu madeceng nan cejilalangi salama manang ito maparentata. Amin. Naturu manangi sininna masyarakat. Amin. Natujulalam manatoywi sininna kallolona kampotta. Alhamdulillah dua tolomong kakallolo. Koto parupaimang tatimpai tak bakkai farukusanna anak darana kampotta. Magi nama dodong. Cina dinalago na darana. Tatimpai tak bakkai parukusanna anak darana kampotta. Amin amin ya rabbal alamin insyaallah. Masjid ini jandai. Koto parududai. Mamagi-magi si runtuk judona pada Pak Piri Jama. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tabi maraja angka kata toyolo tapai lebih mak diolo urang pengen ki makada si kira-kira di jaga kataku pangajari ki. Apalagi nilai kana si bici kuryawoi tempo-tempono stasi mololomopah milo mapangajak. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebuah amanah yang diberikan kepada kami. Ya, angka kak tetong si parengarangi ki iri tujuna dicengi insyaallah. Ufa mulai bicara maku nasaba si dia dana andre guruta makada magi rotawe ina macaramai mapidato itawe tulina pamulai bicarana nasaba ada syukur yang dari itu alhamdulillah kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin sinina papuji napun nemana ngiritu Allah Ta'ala. Ternyata hadirin sekalian ye kalimat alhamdulillah ada maponco nekia matana bahkan kadengi di sisi na Allah Ta'ala. Ritalla ni alhamdulillah roksu syukri. Ulunay asukurukan ni Bapak Ibu sekalian. Betuan na ada narekong ka sa jisalata runtu yasangi papinyamang. Narasakan ni dua talu papinyama polir Allah Ta'ala sukru inasang alena. Manyamang inasat din nasa ngalena. Ni kinarkodena puwadi wirikada alhamdulillah. Sitongan na, asukurkan na, di panasukur siya sina po Allah Ta'ala.
Nasabak kembali alhamdulillah ra'sus syukri ulunni asyukurkan. Maka dari itu senantiasa ki wade alhamdulillah sini napa puji napun di mana ipo Allah Ta'ala. Bahkan di riwayat lain dikatakan, lau anna dunya bihadafiriha biyadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakanatil hamdulillah afdalu min dhalik. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beningi ang kasi di rupataw lewa-lewa sogina. Alena punnay lino lalolisa. Tania bawang alena pun nagalong ako sidrap. Tania bawang alena pun nagalong ako Sulawesi Selatan. Tania bawang ako Indonesia. Se di lino alena pun na lololisa asogiran na. Beningi ang katosogi mapakoro sogina ro. Takon apwari alhamdulillah. Lakanatil hamdulillah. Pada kalimat ini Pak, dalam kaidah bahasa Arab ipamulai lamut taukid, lam penegas, makibatuangi sitongan na majapun na itu werekad alhamdulillah, takona puade tau lewa-lewa sogina nangero, lakanatil hamdulillah afdalu min dzalik. Majapun na ero werekad alhamdulillah lebih malebih daripada lino lololisa. Coba bayangkan hadir yang muliakan oleh Allah. Jadi senantiasa kita bertahmid wadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa kak dengan irisisina po Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian yang kiri pakalebih. Kemudian ini tuh masalahnya tuo kiri lebo na linoy tentu pada melok mana ki lolongan ya sangi kebahagiaan. Di gaga to melo tuo riga ongkana masarah di gaga. Melo mana ki bahagia, melo ki bahagia rilino lebih pamati resur mandrina po Allah Ta'ala. Ayen ay, pekpo kira-kira carana nawadik ki termasuk golongan yang bahagia di dunia lebih pamati resur mandrina po Allah Ta'ala. Na Pak Guru ki andre grupta angka 2 talu lalang paraliolah serek pamang itama ki relnya golongan. Yang pertama dini sekalian, narik pomelo ki lolongnya sangi kebahagiaan, kunci ketenangan batin, pilih masagena papenat dita, manyamang isading, tega ki monro malundra papenat dingi, agi yandre aku halalak mo manyama papenat dingi. Yang pertama, kuncinya adalah perbanyak zikir kepada Allah, zikrullah. Angkalalu ki senantiasa masikri lori Allah Ta'ala. Ayo baca ki nangero ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dek gaje pada misengi, dek gaje pada moy ngerangi ala bi dzikrillah. Ero sikiri mak damperampe lori po Allah Ta'ala, marengaral lori po Allah Ta'ala, tepu ya sanga semalebina po Allah Ta'ala, tatma'innul qulub. Napatenangi hati, menenteramkan yang namanya jiwa manusia. Inarikong katopa, di nang kanasalisang itasabih, insyaallah, tulimanya mapapinat din na ito. Ayam ni bahaya, narik ko makbar untuk matuy tasabih na, makbar untuk matuy cerita na, liman na mikido, matasabi nekia, na cerita mataw jana tawi, lolo mataw sikiri lolo matuy cerita jae. Adi na dipakai bansani, di mataw natan nato bansani. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ternyata ye sikiri tania bawang di rupa tawe jamai. Narampe po Allah Ta'ala rena korang malabi tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Sininna anu angkay rilangi mapitus susunge wal ardu makotoporo tanay wa man fihin. Lino lololisa wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nade ritu gaga sewa lebo na iye tanay lino lololisa de natasabbe mak damperan pelori po Allah Ta'ala wala tafqahuna tasbihahum. Nekia iditomi turu patawe na de na padipahang aga sikirina sinin natan na po Allah Ta'ala. Bahkan benda mati sekalipun Bapak Ibu sekalian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk itu tanah-tanah nih.
Jadi tanaman itu Pak senantiasa berzikir kepada Allah. Ampi itu toriolota nerko joka-joka ki at kota tanai, terutama di kampung-kampung itu nacaki tomatoata getengi dong yang ke matik kilalangi. Jangan merusak tanaman yang menyeberang ke jalanan. Jangan mencabut tanaman yang sudah tumbuh dengan indah, jangan dirusak. Nah sama lagi ero tanah-tanahnya ang kesantiasa masikir lori Allah Ta'ala. Aina purana parate nabita watunna lalu dua kuburu ya. Lalu dua kuburu nabita takko lupa nyarena nabita ya. Watunna lupa nyarena nabita napodangi sahabat maka de sahabatku tes semoga niga kuburu ilalangi de surona Allah Ta'ala. Sahabatku tes sangi makada ia makko tongker nakiburu matangangi ricalla riku Allah Ta'ala. Kubur yang pertama magi na ricalla nasaba watunna tur libo netane na pojila de cari de jana tahu na pojila de mago ya isa mana mo tu pale na pojila de mapasasa mengadu domba yang kan icalle mana samiman. Nah kehadiran dimulakan oleh Allah, kuburan yang kedua, ia nak ni sana-sana. Sahabatku, semoga aga pas sabarang ni calla ye saji salat sama kuperna kukurwe. Nah sabak magi, watun natur libo ni linwe biasa lakda narek koteme di pa nama kesing di pa nama kanjak tetik na temena nama bisana. Iya pamatu nama su capak temena matang api mas sempajang. Bisalah itu mapakro, tapi teman takung ke hadir, ya, kamanang kena kenala sama pakwe, perlu ki hati-hati. Ya, biasa tuh nerko dia pa nama kesing, nama kanjak, capak, nanti minta dia pa nama masuk manang, nato bisa, dia pun biasa masuk, amat tangapin rokok. Apalagi yang punya kebiasaan kencing sebelum berwudu, nah, itu biasa terjadi seperti ini. Lah sebangsa nih, ya, masalah nih karena ini perlu yang namanya terapi. Perlu yang namanya pengobatan. Neki angka matu ada jalan supaya tetap selamat. Ya. Itu napa guru kita penderitata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Agama itu sangat sempurna. Napa guru ki bahkan persoalan teme lagi napa guru ki. Itu narkoto teme narampen dari guru ta narkoto teme ki aja gaga teme tetong. Itu gaga poji teme tetong. Ya, burane makunrei. Eko burane nuli biasa mo timi tetong ya kemakunreng ka timi tetong nama kalelenge. Disunnahkan jongkok. Bahkan ada adabnya itu kaki kiri yang di bawah, kaki kanan di atas cara jongkoknya. Dan badan dicondongkan ke depan. Tegeri agama mata. Ini narampe mana to panderita terlena kita nah. Pacuku-cuku cet dia uluta. Nenapa nerko isat-isat ini matu. Melo ni capu capa teme taro disunnah kaki maseme-seme becu. Ini disampaikan dalam kitab atau pandritata ya. Aseme-seme bicuki sarekpam mengiro capak temenaro de panamelo masuk, dingin masuk aseme-seme ki. Di baja sangat dia angka tomaseme-seme ki wesewe. Aja bawa na taheran. Maka dia namalakan ni cara na timi tawe. Enapa ki mak bisa? Tegere dia apalagi nama kasih capak temena nama bisa ni calla mopi apalagi ro tawe teme pura teme demi to nak bisa. Maka kira-kira Pak Matu hacalan nero lewat piro dia na cedi na rekomendri ke juk pandang madarila da kuwiri lalangi nangka aju maloppo kutu ya nangka to lepang biasa tu mapa jinco akor ya nerko dia na mangulo ki popongi na timpa bawa tangga na to na ban na to na tini ya dia ro na bisa. Maka kira-kira matur dari komilo mas sampajang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tabe tak dampang ka, maka yang hajaki lagi buang air besar nariko jambaki napa guru tok itu pandritata. Ini hal-hal yang sederhana perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nariko jambaki narampi itu tomatoriolo maka daya na nariko pura ko jambang melo ko mak bisa aja lalu mak bisa nariko depa pura mulai piki jarimu nasaba kain kaci. Carani jamba kina melo ki mala kaci ya desa to pacek kain kaci nekia betuan nero adero nereko melo ki mak bisa jangan menggosok ya ero yawaro nareko marak ko limata paralu ibolo jolo nasaba woi
Ya. Nah, sama mat ner pipaki ni mak bisa magati talawon na. Ini ajaran yang sederhana tapi perlu yang malaka. Ya. Ena narek ko mak bisa ko matu iya po pa mak bisa mengkelinga pikiki anyaranga ki Makkah. Ko carana ako mi pangkajini jambang. Ya. Mengkelinga kiki anyaranga ki Makkah. Ya. Ini bahasa majas. Perumpamaan. Betuan na ada iya pato paja gosok pun citaro nerkong ka pengkelinga kiku-kiku. Yang kapa merre akoro napaki paja mak bisa mapacin itu. Nah, so, biasa tuh kata Bapak Ibu sekalian tak dampang jangan dianggap sesuatu yang rendah ini. Nah, so, ini ilmu perlu kita sampaikan. Ya. Biasa tuh nerkong kata mak bisa napisisan nagoso ini emosi. Apa? Nagoso sih? Pura nagoso emosi. Di pa, kamu panasan. Isan nama tu pura ni maksudnya polisi macam ini ang kawarna onyi kinga na. Ang kawarna ridi kinga na. Maga ni ner kumapakro, namo maga suku na jenita, suku na sampajata, di na suku badeta mapalesan najisi, alamat sia-sia, di na sa jenita, di na sa sampajagi. Bapak Ibu sekalian, yang pengajian yang kira pakalebih. Ya nanya saya kembali, maga ni stas iya na natujero. Nerko teme ka biasa lah tak dia pa na makasih capat teme kuro. Maka di guruta bisa bawa nih. Nanti sebelum memakai pakaian usahakan ya, angka palapi itarongan yaro katawat taruh tabi. Ya, bisa berupa kain tisu atau kain kapas yang dilapisi di situ. Inat melo ki mas sempajang taselle siro napa si ki majene napa ki mas sempajang. Mengganti itu terus. Nasabah lasa bangsani dan kita perlu hati-hati. Nasabah dari kemasuk temi teman tengah kimas sampajang namo cek dek nasolangi sampajang naruse sampajata. Kamu nama tengah ki suju nasang. Kemasuk cek dek nasa cek dek muah. Ayah itu cek dek maka solang. Termasuk dari ketemu bisa Bapak Ibu sekalian, jangan langsung cebok dengan menggunakan air sabun. Yang gitu mak bisa langsung nasabungi limanna, ni apa nagosok kuncina. Air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Mapacing nekede na pepacing. Yang membersihkan itu air yang murni dek gaga campuranna. Ia matu nerek campuran ni gosok pakai wai air yang jernih. Ingkang yang kiling merre, melok kepelek mawangi-wangi dek na mariyagi taruh sabun. Yang penting bersih dulu dengan air murni tadi. Termasuk ibu-ibu narek komasasaki. Ya, perhatikan ni pakiatta. Kamu nangka pakai tapuran akan najisi, jangan langsung mencampurnya dengan sabun. Erbatin guru tapak guru ki nar mesin cuci umpamanya tapat tama jolo wajuta ni napa tapat tama wayi aja na wayi yolo napa pakaiannya dia nasut najisi nah karena najis itu hilang dengan air yang mengalir atau yang melebihi dari batas 2 kullah. Ya perlu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya pada nar kepuring bolok dengan air yang bersih tidak ada campurannya ya bengi wena baru kita masukkan sabun dicampur dengan air kembali ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian jemaah pengajian yang kare pakalebih nir masih Allah taala tanang-tanangnya masih kiri manang bahkan termasuk Bapak Ibu sekalian olok-olok ya biasa gitu pa narik kotang ngabeniwi biasa narik perhatikan apalagi di pedalaman itu mengato biasa mapasalah narik kotang ngabeni angka nengkelinge moni sarae ya ayah sesera burung hantu ya begitu pahasalah ya unina serai ada pengeka ya narek moni serai umpamanya ya moni serai tangga bani masuk celengi sangai betul begi sangu betul mania ni nasang we kapo tu nasa tumalasa kalau kampot taro mufo nasa kutui baja sisan na nadapi baja mengkiling kareba inna lillah wa inna ilaihi rajiun sila surat ta malaseon na wani lele ni pang masina po Allah taala tapa mete to ya makada memang na mufo ko tuy baja lutu lo kura saraan na wani nasangi onin na sarae male nyawana tawi padahal tidak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian ya biasa to tu mabonga-bonga kaloloy matangangi tudang nang kaning kilinga mo ni sara tapaguran ni makade sara lutu ko sa liwalangi ale macuai yang kelingan ini nawe capa ku ya lo makberang namo tiap meto tomate tidak ada hubungannya bahkan ang katopahannya ro narkong kanasa yang kelinga mo ni sara tangabani ngacaki nasa liwulengang matangangi liwulewu si bawalaken na mo ni sarae asang baba na opak ko nalaaman no
Magina sarai lo mala nyawa laki tidak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Bahkan narampen rekrutta na nigi tahu angka pasi sompungi pasi katai oninna sarai si bawa matiangi majapuni itu tahu wading narusak syahadatna. Surma syahadat memang. Karena ini sudah menyangkut masalah akidah, tidak ada hubungannya sama sekali. Padahal Bapak Ibu sekalian narampe to pandritata itu olo koloe angke masikri termasuk nangis sarai narek komuni widesa na muni bawang. Angka riwayat rampe au kamakol narek komuni sarai aga batuangan na oninna ya ayyuhal ghafilun. Sininna to takkalupay. Jadi sarai pak nobi to takkalupa narek kotang ngaban niwi ini rupa tawe iritalla kita takkalupa magin iritalla kita takkalupa nasaba matangaki matindro to matindro lenyap parengarana. Nagoreng ni sarai rupa tawe sininna takkalupay. Kumu lidikrillah. Pada teton ni, pada oto ni, kat dia kaya sangi sempaya. Pada teton ni, pada oto ki, marengarang, damperan pelori po Allah Ta'ala. Natatduk ni mo to mas sampayang panisarae, na tomito to siri, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, batin na pandrita tak pahami. Termasuk tu manu ayam itu pak, yang narapi subuh, lupa toni, monitoni. Yang nambah subuh tahu ya Allah Akbar, bisa lada tu, kukuruyu. Ya. Betongan na manuwe ang kasikiri na udkurullah rupa tawe oto ni mas sampaya subuh natatuki oleh moto mas sampaya marengaran lori Allah Ta'ala. Bahkan Bapak Ibu sekalian termasuk olok-kolo ini rupa tawe yang enggak imatuna. Ada hewan yang sering kita hinakan, kita rendahkan. Agero tak ada pangka aswe. Anjing itu Bapak Ibu sekalian ternyata luar biasa batena syukuru batena masikri marengaran lori Allah Ta'ala. Jadi itu aswe pak biasalah datum moniwi narik kotame waktu na sampayangi narik ko na dati magaribi bangi pak bangi Allahu Akbar monito tualina desa na moni bawang ya. Angka to pandritata rampe yang pertama narik ko bangi pak bangi itu aswe naite sitangi pada makalaring. Makanya dia teriak wen katunasan ni sitangi mapalla nasat dinge tatunu nasat watakalena. Yang kana gorei aswe. Riwayat yang kedua ini luar biasa. Mencaji paparengaran maraja lori pada idi rupatawi terutama di selengi. Narik ko bangi pak bangi naratyo tu na sampayangi itu olok-oleh Bapak Ibu sekalian neng kelingai tau angkai ricalla rilana kuburu Jadi anjing itu pak mendengar segi seleta yang ke ricalla rilana kuburu Aga sikiri naswe terutama nareko naratyo tu na sampayangi dalam kitab Hayatul Hayawanul Kubra karangan Imam Ad-Damiri seorang ulama sufi, ulama hikmah, ulama tasawuf. Di situ dijelaskan anjing mengatakan ja'alanillahu kalban walam yaj'alni tarikas shalah. Natambahi itu pandritata lainnya ulama hikmah yang lain dia menambahkan alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas shalah. Aga betuangan na puang syukur maraja ka tapancaji asu puang walam yaj'alni tarikas shalah de mu pancaji ka puang rupa tau ia angkai tetangi rasengi sempaja puang. Kenapa Bapak Ibu sekalian sikirina anjing ini Pak yang berzikir ini. Ya Allah, saya bersyukur Engkau ciptakan sebagai hewan seekor anjing yang Engkau tidak wajibkan yang namanya sholat. Daripada puang mu pancaji ka rupa tau nawajikan yang sengi sempajang nekia tarik ke sholat natatangi parentata puang natatangi sempajangnya puang. Magi puang, weweng keling ni pacalata puang tau angkai biasa tur lebo nilinoi dek na pugo esengi sampaja tacalai makopi puang hiril na kupure mitola dakap po ming keling sukru ka tapanca jolo kolo dek tawajikan esengi sampaja. Coba Bapak Ibu sekalian, anjing yang kita anggap hina na parengarangi ki luar biasa pentingnya esengi sampaja ada yang dipahami. Ya. Hadirin jamaah pengajian yang kiri pakalap ini masir ku Allah Ta'ala. Ampitu narampito tu Allah Ta'ala fadhkuruni adhkurukum engaraka wengaratoko narampito pandritata dalam kitab tafsirnya tafsir Ibnu Katsir betuangannya yayae
Neloro ki po Allah Ta'ala senantiasa marengaran lo rialena riwat tu manyamatta. Ningi mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu manyamanna ingarto matu ner kumacipi. Asusay. Ningi to mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu sogina ingarangi matu ner ko nalay waramparan na po Allah Ta'ala kasiyasi. Ningi tau mengarangi po Allah Ta'ala riwat tu sehana ingarto matu ri po Allah Ta'ala riwat tu malasana. Ya. Asaba biasala dito to pa iya pa na melok marengarang macipi pi malasa pi ya, namo pa di suruh ke marengarang narik matangaki malasa tataki marengarang to pad diisi na lagi narik ko nakan nakipad diisi luar biasa tuh puang tapaput piram nasaba may matangangi mapati iya mitu mega to takalupa narik matangangi sogi-sogi na matangangi siha-siha na yan nalupe po Allah Ta'ala. Dan salah satu cara terbaik untuk mengingat Allah adalah yaitu ipakai gune papenyama ang kenewreki po Allah Ta'ala untuk senantiasa makasiyang masom palorialina termasuk yang sempaja birejama. Pagi guna watakaleta untuk joka mak birejama. Sini teman-teman malabiki andrengnya selusur malabiki yang kiri pakalap ini masih po Allah Ta'ala. Maka pada waktu itu Rasulullah nalai pelepah kurma napacokang yase na kuburu napanapo nabita makada selama nasang di panamarak uji karomai pelepah kurma ini maka insya Allah tawang kemat tengah ricalar na kuburu ikurangi pacalan na polari Allah Ta'ala. Ini tu idi terutama ke Indonesia idi ogi nariko joka ki masyarakat kuburu isunaka ki tiwi bunga-bunga. Nariko itawar ini bunga-bunga yase na kuburu aja nih taruh bawang niki yan niakang nih maka da yan puan niya kini puang sikiri na bunga-bungay ang teutar yasa na kuburu apalan na sikiri na bunga-bungay wat di malari to ang kiral na kuburu puang. Maka selama bunga-bunga itu belum layu, belum mati, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ini mega salah maka nasaba bunga palasti na tiwi. Rumpu palasti na taro yasa na kuburu tega sikiri na itu. Sapaki bunga-bunga tuwe kampi di oge daun pandan bunga kertas madiri tiwi lo kuburu yang nyakan sikiran tu letu orang tomatewe ya. Kemudian selanjutnya iwat dinge pabahagia ki di rupa tawe yang hari itu sarek pamangi berusaha ki pabelewi atita berusaha ki patakapur atita riasanya kemerdekaan yang hakiki. Rasanya kemerdekaan yang hakiki, mabela ki pole rasanya sifat loyas. Ibu, oh ibu, ayah loyas. Ya, melo yaceng, melo yasang. Alena bawa heba, alena bawa jago, alena bawa kamina macah, alena bawa kamina sogi, alena bawa kamina tongang. Alena bawa kami ng matinuro masampajang. Alena bawang kami ng pokok na de gagatsawi. Nanini itaw di bolay sipa loyas, meloyasan, majapun nito tawi, di ang kanatan na papinatin na. Nasaba, tulimelo iganti-ganti to bansa na ito. Upaw pa namatu, di narunti asang puji-pujian, maka pada saat itulah dia akan merasa kecewa. Di natan na papinatin na. Nerkin-nerkong kato tuli mapakatu na ali, selalu merendahkan diri. Ya, dia nang kana kada-kada tawe, dia nang kana urus-urusan na tawe, ina tawe lolong ya sange kemerdekaan hakiki, tulimatan nang ipapenatin na Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi makukue zamannya kita hidup di zaman gengsi. Lewat gengsi na tawe, sampai-sampai banyak orang yang mengerjakan ibadah bukan karena Allah. Nekia melo miruntu papoji daripada narupa tahu. Ya, naudzubillah melo lindur kilori pa Allah Ta'ala. Ang kabiasa cerita narampenga ki guru tak. Wading yala guru maraja. Jadi suatu hari ya, melo mangantara botti tawe. Itu tawe narik pojoka mangantara botting biasana tadang pangaka aji-aji itu mondriolo mangoto kanja tapi pungaji itu da yolo ki ipuranno ki di matu mantara bottingi angoto kanja ki ero nasa tania haji pikka mola angoto pikka ki mondri si bawa ki kalukue ya itu gaga kue komiro kampung mabele awasangi kung kapalay kue iya mato tinakan na
Nasang tudayolo ti puaji. Gang kana se dito na ita mabalo oto na tudangi monroyolo. Ni sangapa gitu nasang wi. Tanya tu haji nasangir lo mampareng. Tanya tudangan na katu. Wah, kasi asa makadatan tudangan na. Yang kana to podangi. Poli nero haji. Nasang tabi bu nakato-kato kacano to na tabi bu. Dampak ki. Tanya tudangan tak katu. Haji mina sa tudayolo idi nasa tiban haji tudang mondriki. Di na jampangi. Ang kasi to madua pole. Tok nakato-kato jendela na to na. Tabi bu tak dampang ka lomondriki idi. Tanya tudang tak katu haji mi monroyolo. Di to na jampangi. Ang kasi nomor 3 lewa pi. Nak bu bati nakato-kato bu. Makurasiri to na sing ito ondriki idi. Tanya tudang tak katu. Mangkato itu tahu lewa-lewa di bati na mangampar. Itu gagak kue. Miro Indonesia. Asa mondriki tanya tu dangat tak tu. Mangingi ni kasi tahu tak ko nabuka jendelana maka databe pu tak dampang ka ero na sangiya di umelo tu da mondri nasabai otoy oto kumato. Oto na mato pali surul leso. Napodani tawe makade tabi po tadang pangakairo na sangya dewenre tanamarajay nasaba upa dapunging warang paraku melo ka pa ke manya-manyamang melo ka mga tumallo ampi de po wenre tanamarajay tadang pangakaidi na tudang mondri si bawa ni kalukui kro adi itu gago to tapale adi to tilo mga parang ya aga na ko mapakining na masiri magay napanting kala de sangi papakalabir padan narupataw de napantingin papakalabir sa sinang Allah Ta'ala. Padahal Bapak Ibu sekalian, nanigini kita salah satu tanda hajinya umat muslim diterima, nariko pole tanah maraje, biasa mabangka-bangka si pakna, ni kele sumatu pole tanah maraje, we napakalap di mana ngipadan narupataw. Biasa waktu na depa na pole tanah maraje, akong bola na mas sampajang, pole matu tanah maraje, padi matinulu mas sampajang, mak birjama. Nasa biasa tu tak balik. Ya. Waktu na depa nendre, palagi si minggu melo na menre tanah maraje, woi kalaman na makbandi ki masiji ya sanali sumatu we din kana jumpa na nasa ngagapi ya urun tuto ni nasang ya kami nasa igana palat mas sampade korta na maraje purin na sumpada punga malaku genna ni ay hati-hati di masa ni manasa di ni terima hajinya ya padahal makaren reguruta yernor sipa papakalap iri padatta rupatau parla daya ibolay nasa mamagay aja musappai alap birangi ritujun na warang parangnya pasanan regurta pengaji sada pendiri pondok pesantren Asadiyah al-alimu al-alama Muhammad Asad al-Bugisi pendiri pondok pesantren Asadiyah napasangi makadaya na aja musappai alat birangi ritujunna warang parangi nasaba itu warang parangi anu capu-capu itu aja to musappai alat birangi ritujunna pangkae jabatange nasaba itu jabatange anu leso-leso mi dari kotanya di Salewi alina Salegi na ayato musappai alat birangi ritujunna akan jaga tapai namo maga cantik na namo maga garata na ang kapak gangkan itu tapai ni kena sappai alat birangi ritujunna akan jak na sipae nasaba ni gini gitu makanja ampe kedona makanja sipakna makanja batena mak berekada musti riwerengi palap birang poleri po Allah Ta'ala rilino lebih mati resromandrina po Allah Ta'ala ya ibe salat na pasak ito matwata makada ena narik po ipakalap itawe di tugaga to matuna narik ko napakalap ipadan narupataw di tugaga to malabbi narik ko napakatunay padan narupataw betul bahkan ukuran seorang manusia itu ukuran malabbi na sa dia rupataw tak gatungi poleri carana batena pakalap ito lainnya nanigi gitaw pakalabbi tau lengi sitongan na alay na matuto na pakalabbi di tadang pangaka sabalik na nigi tau pakaryaway pakatunay melekelle ipadan na rupataw di nasading alay na matuto na pakatuna alay na matuto na pakaryawa Bapak Ibu sekalian jamaah pengajian yang kiri pakalabbi nere masir Allah Ta'ala dipagangkan ni bicara ta iwannya mamare padang kagimat tumaning mengkelinga si bawa madeceng insyaallah ang kawat ding yala bokot tamawari salama ki rilino lebih pamati resir mandrina po Allah Ta'ala akhirul kalam wabillahi taufiq was saadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh